Ole le si mata upu tātou wa fea o le feo ngai le i le li pāle mia. O lai o le sola na malanga fo i le a faa i nai au se tālia. Na ua a fea ele au se tālia fea lo i fo i male feo ngai le pāle mia ya au panisi o au se tālia. A o tā tala noa i la i le vaenga lea le a taua le fo ufa amanusina mai Samoa le fisoasoani au se tālia ua announce mo tātou se fulu iwa te si lua miliona tā la. Ia e avatu e fesoasoani ai au nanga mo mia la walunga e pei ole le tise a o onga soifua maloloina. Manisi o nanga mo mia. Ia mo se o tātou tulu. Mas kako paki mo fonki kurisi mana vaenga ia. Ia. Maro kurisi. Taro kurisi le lei kere kamaro turi langor ka pekengi le Australia le ia io. Ia o tau ma Mr. Falai o sore se makaka mo King Falai e vai o ia. E ka amilo ma ia e se furu iwa miliona na ua announce le mea lofa le na. E vai, e la kuale manuia i tono le tunu le atau. Sulu iwa miliona lu se la wafi. Ah, e kup Samoa le sosangi po le ongo miliona e Australia. E kasi fongi ya ko ese de kamao ainga. E makau le fo le fo e kupe fo le la kapi le 5 miliona le ia waranga ka ko 5 miliona. Ai on malanga le palmia le malanga ngai o makamaka i malo ma au mo fongi ma fui mo. O le foi sa nge le si foi la ko con kalake por fe nga foi le lusi la 5 miliona Australia. Vai la i ke pe lima pe fa wala nga le a fi sa mo ko nga fiki ma fonga nge pa pongi kingi ya ma fonga nge pe le ve solmonga solmonga a fa le ve solmonga lima ya mal ya mo longo a le lusi la 5 miliona Australia longo winga la a foi vai nga ya o le foi nga 5 miliona Australia mo sa mo el to le fonga nge la kapiliki ya o se mea le kele nga wa le nga sa fa pe ko foi ya mo le salen ke ngi ya ke mo ko mo kala foi le decide lo le yo ku lo fa sia mea o malanga fa pe ngi o malanga nge e ko pay itself I pay itself wa pay me ke le ya ku lo me ku pengar o le nga mo ngi nga singa se ale wa ko sangin mele wa ke le ala ka ko le mangu yo sa mo ma ko le foi me ngi o venga o GDP po a me ka kalmo ka mai ele ka de me o so swangi ya ele ka o so swangi ele ka o foi ku pe la fa ko ka ko longo winga ku fa ka sa lo la ka le valu pilion ku pe sa mo le la ka milo ko sa mo yeah donor aids grants ya ako ka nga i mei le ato va pe voi asiata le atale o le kala. The Prime Minister is expected to attend tonight's State of Origin decider in Brisbane. Prime Minister Albanese to attend State of Origin after Brisbane talks. Is there anything that says State of Origin? Is there anything that says Australia or the Prime Minister? You know, Mokai le mase me e omo o e kama fai alu newspaper le ia ka o maura lo inga le pale mia ole ai ta to fa so el mita u mana yel nei le ya to ma nai langa fo la ti na lo to langa wo le vana malanga e Australia tu la e paile i mo mai sina miliona ni na mala ele ai o ko si de sila le bole tai ai alo fangia o to si de sila le bole pale mia ai fia wo ia isi pale mia o malo ke kili o ka malo ai malanga mai ni sila mo isi fu nga siaki ai kau fao mai isi aku kau for me ko wale ka or kau fao e te ulai la o fio ngal pale mia o Samoa fa wa wai pe au malanga manga ngai ai matuai e fuli ama e ko anga e fa au million dollar donation wala nga ya kia a fai o le ke palanga so se be ke palanga ai muri mai milionga e alu mo Samoa sole
O ai ole a musu e ke mala. A Ne mo e wai te kupe wo. sa ko malanga fo. E oi. Se ona le me kau ke. E le ai se mea kau ke popole ai fua. Se e hao ngā fo i. Ke lora ukala nai ma li e te wo. O le vala au winga fo i or kangaka le mea lea o le loko lea. E sa oi. E sa oi si ri inga le wa vakuru mo whamasingonga. Ah. Ia e fisiri ia le whamasingonga. E ai e a sau mea alofa po se ka lengi e ke au ngā mai lea kua. Ai kare ku kua a lai ka mo fa masingo. E sa ili po le a se mea manga ia e fa se credit le le yo le ride ai le fa le unga ya no fam. E ai e a se isi mea e ke au ngā ai. Ai fa mere kari e ku kua fa mai. Lau fionga fa masingo. O la ua lea mea alofa mai lea kua. Ka kuno rau fa ko le a mai. Ora ngau. Mai ona wa le ka le nga mai ona nga oi ona winga la no te fai atu ai ina nei mama fa fo yo tato ma fo fa ai o ka le ni ai ka ngaka i oi e pa wa fo yo la ko ka le ni nga mai ai nga ora kau fa le nga kau fa le nga kau fa le nga ia e po ia mare mano a ole winga ola fa matala la wo fio nga i pale mia fa mai fa manguia le si ka po sa nga wo manga wa umanga wa kure ka le sia ma monga fo nga le e vakuto nations e ave o le la fo le fa nga fo le ma pu fanga le a ina a ma pu fanga le ai nga uma la fa ka di kati ya nga i e pikopo ma nga i se fa fe kaier ai fa me fa fe kaier ka posa ia fa fe kai ke le lava le ka le sia mongi e mai se fo i ore so ngi ngai ngi wo che ma ngi ma me ai ola ma ko ka kalo ma ko ai fuli e fa ile ko a mi o le Ore, ore winga mo ina ola ukala e fai aku na fiafi ngai la ufio ka pare mia. Ma kua e fuli ha o e fai la wa miole. A fai ai ke iloa e mawa mai ngi milionga iau malanga ye ke awaro ka ko ku. Se ma kua fuli o e ke malanga. Ah, ma kua fuli ha o e ke malanga ia muli mai ai manguia. Awa o mea o mai tutu o yo au. O mea e tango ia yo lima. O mea e te tala noa mai whasoa iai. E muli e manguia o le akua. Ah, e pea o le salamo vo ilele. Mai, e muli mai ia te au ia so uma o lo uola. Ema, lo no winga langa o le pāte lea o le wha manguianga o la au le mali e toe a vea ma pale mia. O le a ingu mali e sa moa i manguia. So, awala ka ko ke popole le au kau feika, ma le au kau loko leanga. Leanga e le mala malama i le mawarunga, e rofo ye, ngā nga fia pa ia o a kungu ure o for ka maro. Ia aisa sa a mai mangu ia i kukongo ka kukungu. Ari e te ua ma, anai. A siaka sa o whaalongolongo pe whaalua e pe whaakolongo whaalongolongo o whai e kulepa mga upule whapea o le sia wala sefe i kupea le ale maro la ua koe wheo ai o minska i fongo i e whai fafo ia a mai se fo ia ulo mga ngā ruenga o se mga kuse se e kele ai solo mua lava ia kulepa e malama le mga upule o le au wai o sui Samoa, Minska, sui Minska, o whangange o uru mkanga runga CEOs, i whongo nge whai whafo, ia kungu nge whafo. E kele ia kupe whangange lae kalangoi ngai ngi siam ka upu, e mo i o aonga isi mea, o isi mka upu, al kele o whongo nge. E lea ia sea kungu o lalangi le ingi lako pākeki, a me sea perkangia, Amerika, Australia, Japangi, Sainga, o ngu nge e lako pākeki ave mol Pasifika. E ka kaulang ka ko awai, e kau ka ko awai walanga a o nga whaasoa kupengi awe fafo. Ala i sa mo ko, e le kaulanga misi se Minska, le kaunga misi CEO, le kaunga misi sui Minska. Ia fongo ngai fai fafo. Lango fongo nga ne ma fua koe susangi kongo sa mo. E mamama le iku lepa, ia sa ngai fai mai. Kipi lalo kongi o fai pule, awangi koe whioa i fongo e fai fafo. Ai sea, o mga ka ofi le kama a inga le maua mai whongongi. E taua, e tasi ala na mafua anga ona ua uma wale to e aruani. E ke sila fia oi. Vai le toia ina ina poto le ama.
ai le koe inga i ngā poko le anga. Ngā ngai loa wa le koe ngā whakia ia wa koe inga, wa ngā le koe mawhai ngā ruse malanga mamau. Kipi loa, i o anga mea ngā e vai vai lau whau maru, wa e ai le a ango mai ingo le sua, wa e ori ka mau a ingo le aku uu, ma e whelelelele, ai whelelelele, i e marou a inga ma mea uma, ma au whangau, asain solo mou in loa si mea umore lalolangi. O whengi mea wa e vai vai lau whau maru, ngā e saule e manga e whaasasa Ngara ngani, ngai wa ia kunga, ngā o whai ngā o saingi ngā, le wako se sila, ai tātou ye, tutu mai o pale mia, o Pasifika, ia me se fo ole, o pale mia o Ausitali. Le ko ke sila. Bernard fact, o mea uma o le lelei ma le manguia, e muri mai ia ki oe ia so uma o leo. Wa ka ua sa o le lau sau no ngale ataua. Ai ta ser mafuanga ua musu ai koe whiwa i solo ngai, o ngā wale koe maua ia lea vangoa lea. E wha ai i ai le more kakai koe i ngā ai poko lea ngasore. I ora kaua o ere fia whele lei fo i fiu ia. Ora kaua o o anga mea ngai lele ai a oro wa vai wa makanga lele fiu pong fasio. Wa makanga vai wa lele ia Graham i malanga lelo ke va kule o mafata rain. Ma ke ia le o ki nga ia o ki nga i lulu. Sele. Ai nai le mele le o te foi toi e ke go for treat. Ia le ku o sa mo o me ko king. Ia le la o pa va le folo va ma e le ai se be o fautua nga le malo travel. Makuhai fully e travel au ko ke fa vai. Iyo. O ina sa ili mai o manguia ia. Leanga o le musul ko ingo kuila e pakau ke o e ka kala mai manguia ia. Leanga e le loa pe sa fa ko manguia. Ai e sere mea nga ave ia. Ia wa vai la ia le. Mea le la ka wonga maua i. Le e taua manai. Leanga e maa fuanga musu. Inga nge ke ila ua malama ma maua i mangi mea ka kukele o iloa. Iyo. Ia. E maa fuanga musu e so nga e pur mea lea. Inga nge ike. Ua aku roa malanga sa o ia. Ma mawai. Toli. Wa le vanga sau le funding lea mai Geneva. Wa le vanga sau le funding lea mai fea. Ai le ai mangi record o ngā mea. Vai. Ia. Wale mai. The manga post on the Palimia Australia. If I can just read it out. Yeah. If there is one thing every Pacific nation has in common, it's a love of sport. Our new Pacific Rugby League partnership will create new opportunities for the next generation of players from our region. But it's about more than rugby league. Together, we're opening doors to better education, skills, and training for Pacific Islanders, Australia, Papua New Guinea, Tonga, Fiji, and Samoa, all tackling our future together as one team. Yeah, vai le mana ia vai le mana ia. Ya mana tua bai foi le ia taua manai. Ele fou ia la ile la aulia mali ko le travel support ia tamata aku. Mana tua foi tato sampingi Hong Kong foi il tato te to fitu au. Mai makira ki la le si I mo limor ko maloa o ve foi mo bingi sky nga kai pe mi safa ko anga. Ele fou la he's used to man is used to this. Supporting whether e hadu wai pe support mai Samoa. Se o masangi ala aulia le mali to yo na faiva. Fa popo I lo ma le taimile nei o le o fa ai ina ile tua wa ave pale mia. Pe ngo fa yakula o kala le. Leanga o manguia sa lilo. Le atua manai o manuia sa lilo. Le wa amata ona tato va ia ta o manuia. Sa fa ale lepa ka ko ma fa pongi sa ka ko ya ka fasia. Sa fa pongi sa inga ka ko e kau ke le iloa. Ai malanga so o kule e palmo ko malanga ke no pare mia. E kele nga malanga Singapore, Hong Kong, e kele ka maro eri Asia. Eri sainga. Ore fesiti. Ngai ai ni me fa apian ka ko va vai. Nga pawa kai mi kau ke fo e fo ilo sa mo fa mai ole frema ile ole a feia ile 4 miliona. Ole poloketi. A se upu ki me ai ole pa yo so so ngi fa pe game. E kau ke le ro hangi me. E tau ke le ro hangi me. A sila mai la nei e taua.
le ala na le te fai atu ai e le ai ma se kulo wale ngana tu sa e le ai se la ko fe au e pu le ala au li e longa kai mi o yo le pale mia he's the boss he's the boss ku ia ngai a ma fo ngi ko sanga la u fio ngal pale mia o e travel solo le la lo langi ala ma sa al milion ngai sa mo e siria kuranga se i kufi kau fau ka nga ka ngu o lo tunu mo mo wia ye ngo fo mai sia ku i fafu ali eto Nga ko wa asiaka. A ko vai ngai kalunga kura i mai ia le fast le iwa masinga len kenge. O le kele yo kupe ye masa aku kongora kungu. Ai o kai mi uma ro ko kupe kongora kungu. Ka ke fa no ku ro fa mai le ku ngai. O me nga mako fia, o me nga mako fia ngai. Ai kai mi nga kula i mai ai. Lau ke ni fa mar mar mai ngai yam ka up fa pe. Pei o ke fa kai i le pa mi le wo ngai ya la u maria ko. Pei sanga be fia le ka umele kungu. Wo ye me yo mo mai se kungu. Ka umai wo mo ku pele me a me ya saka ko le fa longo mo ye. O le la pe ka ko fa pe ngai. We le fa ko sa ko ku pele la ku kongo sa mo ku le ma lo fo. Ai le o me a wo le ba ku. Ai ka ke le fa longo mo ye. ai sa ai pese mi siruki ai por kanga ai o anu ai por kanga o ai no esa o le leilo so no mai ta to ye le wo mai fa mai ya fa fe kai ai nga me langa o le wa asa ngi ku le ma o le fono le te si vai vetolu na mato ye na Geneva o inana te talai manui e kau mawhai asi ko ia inga. E kau mawhai asi ko ia inga fo ilele i o mea u maa whapea ngā fua mai se mea ngā aua i ai. A ole mea lai sa o ilau sau noa. O whea ngā ngā iai ngai mea. O whea ngā ngā iai ngai kupele ingi ngā mea ngā ka ua mai. A le la whato a tau filosofi mai nei ma tau whapipi i e o tau i ngofa mai o tau. One thing for sure. E ko ke le pu le funding ai sia ku e sa on tala le ato every year every government every new PM president e o akwa wa le van fata oto la to fufuanga e ya kupe mo malo fafo e ya kupe mo le aku pasifika e ya kupe mo so fu marolo inga so pa warka ko me fa o le oe awai Oi au wai. Oi sa fa fai a wa ko ai fia mo boy training ngai fai. O le se yo fo ngai ming sky fai le mele ngai aru oi fai. Io o no waru e moe le i o fai au ia phone e moe le ko kongo fongo. Ia e o mai la lau moi. E le ro pe ngai moi la ko ni milionga po fea e o ia. Ai o pe ka ko ming sky la molang. Pe malama pe le malama i nganga a fai o le requirement e te tauna lua aso e te nofo i te tonu o le fonatanga fato a sengi le fia milionga a fifio le lei ngofo ka ko wo i e ngofo i ko o ngofo ka unga ka ngofo nga o se kasi o vai ga o ga sia ka e funga ke e mali e ke le la fa longo e se fai so fa mai ia o makomenga e le ai ma se mea e pilong se chapipi o mea mea malo e ko ke o ese lo wo uma inga ko ownership wo uma inga ko ngaruka o mea o transfer me wo owner malo fo e lin ko menga o ako a fa yang ko mai o fo ka fa mala valele ka ki e fa pera ki a bea wo uma inga ko ngaruka o melo le si fainga maro ki kilo e lo se mele le ka ki inga e ko anga ke le vanga e kalongo la ko menga amaka ai maka le fo ngime si o menga le ko nginga la ko e fa mengi o le ko nginga mara ko longi me o masa ko kongi sa mo e o su e mengi manguia mo sa mo ale o magi fa me o la ko me a ka ulo mala ki e be sa ki ko ma le singa ko sa le ka ki kore pe muso kalongo nga mianga ai o le ala va mianga nga yai le malo kai mingo ese ai
no longer lengi ko meanga o meanga fa nga malo fo a se fa nga malo fo lengi la ko meanga me fa nga malo le la o ia talo fai wa esele me wa ia ai ono le o mi or soifuanga ono no for power wa abe ai mana me to tino wa fi wai na o le la wa o fosi fa malo si ro na tino ya ves a oro na ma fo fo ono for a wai ngai ko inga melia eu wa ai le fale foi le wa maliu si ko ya inga ma si lo ma kuwa wa maliu ai wa ku si tenants fo ye ngo fo so le nga ore ai kuwa ia o rola ia le wa fe au fe au mai si o mai hase ka kanu o fe ko ai se ha mai so le ke fa ko e paka ku so lo fero lo ia ko i mai ko o sa o le mea tonu ale na le o tato va ai wa the government of Samoa now it's become an haunted place wa makuai haunted a foi le wa haunted le mafau fau ko inga le fiaru ese ioi ma le fiaru ese wa manatua ia o ana mea tō tino o manatua ia o Samoa na tangata whaingaruenga o tangata whaingaruenga o ana tāvini ia o mea umai pūle ia mai longa mafau lea na ua ave ese lo na tino ua remove ese le kingo o lea ka a iaronga mafau le fa ala fuwa so longa mafau ma fa aleanga mea so lo mafau o le toe ina fa koi fo i fuafuanga malo le la o vai fala oi e pei o le fafinge sa e vai ngai lo maku ku o ki fu ye o le mafinga ko sa va vali e o so ai lo ka me kiki o ko o le mea tonu ana la o fai o va vai atu o le se mingi skalo ke vai ai o le to e o tele o na taimi i fafo na i lo Samoa o fata rai o le foi malanga o le malanga ka malo ai sila le sikianga le sikia ile official polisi sikianga o nga makanga ruema sau o ka mau ai nga kausele ya o le ale me ku o nga mea o le waka kala le vangoa ya kaku o tatanga matua i tātou furi e ki i o le paipa a fai o tātou malanga ia e mo o mia mai fea ma fea e ongo kakala mai ei fai kokoa o le fo eu te look forward lava le atua i le fai ngā malanga e fei loa i tātou palemia ma le Palestine o Amerika I am so looking forward i le taimi e fei loa i le lauli le mali e toa ma le kama makua ia Donald Trump ta li tonu mai lau tala lele i atua e kakala isi a vangoa kikili kakala isi a vangoa kikili e toi fo i atu le pui nga fo i le Amerika pe o le parankeke mawhakawhanga ia Samoa pe o le mea na iai mua o te iloa e toi o aturu tu e ngā fisoso ninga le nai tono le tātou utu it's just a matter of time e whailoa iai ia manga kua o le i whaia ia official visit tana fionga le pare mia mo le sila fia e le i whaia langa official visit fo i le whaare mālo i kukongo New Zealand. O nai le i whaatau nuuina lana official visit pe ana wai i au se tālia. Whaare mālo. Kama fo i le lea laku, whaai kua na lua, whaai le pua leo, ai sa vali ka peka mumu, si le fu o le mālo Samoa. E le i hepen mea nga. O le i kukupu. Ia, aina ona tātou whaaso ai. Ai ono sto ina ua misir ka malo ia le halu i ni fainga malanga li ato ai sa lea o e le se malanga lo i al parmia i fafo yes masalo malanga lo i mo mo la va le la kupu ngai le weekend e sa ngai ko ela e va la dia ko la la e va la dia ka ko parmia i weekend ngai e fa mo ku se la ko sa ngo fo yo sa lo por pure nga ngusila ya ko ela por al mena fa inga le e ka u e po le so lulu po la skofia ma koe malanga e se koe ia mo koe la. Sano o malanga alo ia mo muanga ka ko palmia pe a fa pe e kupu. Ai sa oi, ele fai se malanga alo ia palmia ngai usila. Nga o nga se ai sa oi ele ese se malanga alo ia. le ataua
ele i faia le ala fo ile na la no tamau tino le leila fa o visitie malanga i fo ile fio le pale New Zealand ia it's his own medical check ele o consider inga visitinga o se official state visits fo ile le fa malo ai e o lo ile te mire na o la lola ile la mo Wellington e fa to nu ile fa inga malanga lo ia le na sanga inga ia le it's yet to happen le vanga na e o fo ile Australia e fo ia lo loma ia le tūlanga o lana ia a whailo inga. E wha pēnā whi Amerika mai si o atu no, te tele. Lenga, o a kungu umala i eika ko ofisa wha konge sula i tatu no nofo whainga paanga. O tunu ufo ina, iei me ta o official state visits fo ia le tatu pale bia me whai ona. Me whala Amerika. Yes, ele i o ofo ele teimi e fio me ilka malo. Ia, se le whare pai por moto pai. Ai se vaenga e lau warunga ai le tatou whaasoa i le vaenga lea ona o le tamau ainga ua whaasoa atu e nisi o atu nu e ala i donors ma fundings ma vaenga whapena. O le mele tau o le whaonga ina le lei. Maanga ia i ora o vai kurko mengi e resta ngata le no lana ua se e lawa le tatou whaasoa o whima ngai whaikau. Maana i ora no whina ngana. Whamai asiata ma le atau wa maanai. O le isi mea ua pito sili na sa saa wai ka mau ainga o kungu e ala i latu fisoso ninga tau miliona e fia. O na mafua i sea, o lo o latu mai tau wina, o lo o whao ngā le lei. O lo o whao ngā le lei. Ar kupe ngā le ngiu sila ngā waku, a ngā wakun mā keki. Ngai whaasoro poro e keki milionga, ngai whao ngā le lei. O ai la sea kungu ua le fia sa aku pe afi o le va ia kunga o la makina kila le va ia kuma va ku fa o ngare li ai a fa ia va ku mangingi mo ku pe o le e ngingi mo kongo se kaka po kongo se kinkanga e o ai langi mano o le afi fa a ua fa ia nga ko inga me fa pena a toi fo o se fa ko le fo nga mo sa mo ka ko pro ke fa ngi wala ga se fi o kungu nge fo ai va ia ku lai le mai me la fai ele ngi me foi fa pe ale fa pe lo la ia ya ko ve se kupe la ngala o manga ia mai la ko me la fa la o la ko fa ole le o fa nga pro kupe pro ke ki ole ke le nga o ku e fi so songa mai o ke vai si di mama le asia ar ka ku pa mi le ke asia ku le pa ya so o ke vai ko le ka kan ngel mala va le ka fa ya sa u se la u su milion le pige u la el va nga le Akelo, e se kupe ke renga ia perkangia ma Amerika pe o aisi se ka kai kaunga aisi le mole le o malava le malva inga ko risi ma ve sa mo o se ko ngu e fa ngo fie mo file mu ngo mai Amerika perkangia ma masainga me fa penga e ka ola ko ia e possible o malava e ma fai sa mo fai le malava le e ma fai sa mo fai va le ale lei nga kufa kasia kako kalsanga ma kako plans me fa penga fa ngo fia ngo so songia ku ke fa ngo fia le atua ma anai ele lo por malanga le Australia le la fandai kako se kako mra vale le atoi fo ele lo por malanga le Australia ele la fandai se tato mra vale le ya sa e kupu ele fa pele ku e matua tupu ia le tula ko tatu mle vale le asa kire ku pe Australia Australia le sia ku e fa ku sa Amerika ma per kanio la tutta ma ai ngai risi ka ma ia ku Australia te le fo ile se le ni em fa ona fa matua tu ia o ka ko va e ka ko va fo ile le ko sur milion nga nga va ku fa le nga wori fo ia kai mor ka ko campaign la ko campaign le HPP ia mo perché ha ingor nga kurs fu video ngai le tasina vai nga kilo Australia il fa nga wori io a se kai va sole ma tu a ola le poi la vai na te e ale foto e va tu foi le si va o le si vai nga ka wa foi le ka kilo e foi le i kai mi ko nga o nga vai ya sa mo le ke lo molingi la vai ke le ak molingi foi la foi le ya nga fa molingi sa mo la ko nga vai kai mi nga vai sa ia ya Amerika yo o aku perkangia o aku ngusila o so kanga nge e fai ngofie o nga o lai le la ko
finga ngalo malako kikiro malako kal fasul piko ila kinga ingo samo ya va pela le kamfa ya kinga samo ya ole mo kwa kakau venga le spot lenga u le u fiki le ipule o le solo o kangaka i o fiki ma kele ranga ko penga ngarunge fiki ai ko ba ku le wa makanga vai loinga lau fa ka ko inveske o ke kere ka ko pioris o ka longa me fa penga ya pero ka wanga e o ka sifi le kele o me sa mo vai loinga le fiki sa kele ko ke ave mo fiki me o mala e toi fa fo i uma mai atu langa ia o le fa lau moina fa lau moina o vaenga te tele nei e toi fa fo i ma kwa ya ka ko ja mo te lo fo i langa o le tatou o le fionga fo i le pa le mia he's a person fo i le friendly fia fa awo e rofangia mana malama le sunga la o le mani o le tangata i le leino na tweetinga nga friends well look after le le fa pena foi me yo foi nga wo fa ma ro la nga ne foi me ka friendship e yo o ia le leila fa wo ile si ma no we fa ya Donald Trump o le a ma le fa le fia o mea isala e lu mi si kai ai e loio la o nga o le mea ta o fa nga wo e fa pena e foi la nga pa va Trump foi ya isala e lu ngo po mu le pangonga wa afia ia le fia lo fo ia mai langa o palmia ale pangonga he's my friend and I promise him will look after them man fa pe ngala tu langa fa nga malo balanga mala malama fo kai o mo fo ro la tu taimi ia o mai fo isi kai o mai fa au o mai fo isi ese bera ku ki fa o ma waina le va non nete ole la walu ngale mar sai yo fa nga ole tu langa o ava no e mo wai manu ia te ula e tau runga ai me se foi la o le fa ta pena mo ta longa ile afia fi na nei ia o se fia nga le ia au se kalia ai me se par mi Australia o le wa fio kul par mi Samoa se i moli mo wina ia le ta longa e la wa lunga ai ma wa lunga ai au se talia ia ile ta longa o le laka piliki le ole a fai le matou malai Brisbane ile afia na nei ia o te le tau fai atu i le ungo le talonga o no te manao e awane i ka afia o lua loto mo lo fina ngalo i oe ai awane i ngalo i ate o lua o le sunga le pale mia e maroons vo i oe o le awa sunga le pale mia le awa i lango le maroons ia e le hafaina lea ia te au ia a fa pe fo o le afia ina le lua au na nei ai ia mau meni miliona mo sa mo i le whainga malanga ia wa lava lea e whawhiwhi ai o roto le a taua ma le anga o te whaia tu lava ua oki a koa le langu lea ua oki whasoro a koa o ai o ma te alofa i tato manu sa moa mana inisi o tato moana o langu lea ai o le langu lea ua matua le o se langu o toi le leile nei tei te lofa to a toi le leia le langu lea pe a maro rolo le kuna i fo le anga yo le me o fasia i fale Seta, o ngi ngale o le langol kampangi nga ki whenga renga. Ma so ye ke red ma so ye wave, ke this maroon wave, o le ma blue so ye wave. te ru abaya ni ata vai o le tausakan te nei o le maroon le sampingi se vai ai i lo apiusinga o lo The power, abuse the power. vai lo apiusinga o lo ngalu nga maro le amaya o le defending champion ai lo fo mai na ata o se furu tausakan tan wai O rali umaka longa koe o ngā ngi. mo si la fia la yo e lai e tauna e amaya e si lo fa penga ka unga e amaya tausakan te nei wala nga o matou le sampingi ai te le amaya se singa mai o se me wo fu tausakan tan wai This is ai us. na o to e tau le mau mo so ni atu o le talonga ia na nei malia o no finangalo malia o no finangalo le fai matou o i Brisbane Suncorp Stadium ia whaupopo ai male al watu al pale mia e latu mamanuia ia e whainga kākele la nga maua so kou ai ma so kou mangu maro ai peño whai atu a le tau lau o wha moe ai fo ien pale mia sa mo o sengi ngis ka ko milionga ia wala mar ngai whai mo o rua
I think Asiata, regardless of the result, pe malo Maroons, pe malo New South Wales, I believe that today will malo Samoa le kong kalakele o sengi le fionga le Palmia ma le Palmia Australia. Ia vi ia le li ngā vongoa le Ia. ngoa. Pavitai te le lava o ava no le amo. E ave fo nei via fia to te le se ufanua, te ro fo lava le tatu fa soa ia le vai ngole fiafi. E mo moli atu ai le fa malo ma le fa fitai te le lava I tama fa nau ma sa mo umai Australia. O moli atu le fa malo ma le fa fitai te le. E moli fa ata la fonga. Ai leanga e pala le maa e le pala le tala le upule la lau e tatou na fa ingoa e tatou e le sa ave pale mi o tangata tata. Tu loa e fiwala e koe se ira ngā whao. A ua lo ngā le mea ngā kuwai. E tate aroa rua po le afu I loka fia e kau aroka mā fau. E la ngona I le whanoa noa I le tangata matua wa le wana whai mo tatou teitai. Ai no whai la fonga whapene o le winga o le whamatalanga. Whafkai ke le ai te o tau Samoa. So o se Samoa e le o whaporo ki kia la ukala. Whether ke HRPP e ke fast e ke sap e ke alava. You are a Samoan living in Australia. O ngai si singa lo wafu I Australia mo modi malo ma whafkai keli. A le tua leo lo tau wafu mo lo tau tinga. O le a le kaimi e malanga wai ka ko kai pe malanga o ko kai Samoa. E ku e le akua se mea le leio la tau lotu. E tu ue le atua se mea le leio la tau lotu. Ea, e koe faa, e si foi manguia I Samoa o ngolo ko wafu lingi. Ia, o tu langa le nai lo u langona I mboli e toi whaafte te le lau. Ai mai se ala, specially and specifically, I tangata umai lango whainga malo tu lai mai. Ia, na fwa tu le atua e, ma unua ma nai ni rosa unua ngawhai. Ia, on tatou tau ma vai foi le lea fiafi maranga ngawhaloa.